reka dufatanye isengesho dutangire inyigisho zacu. Duhaguruke dufatanye. Mwami turagushimiye umugoroba w'itumaye. Father, thank you for the great night you have given us. Gushimiye yuko wabanye natwe amasaha yose yatambutse. Thank you for being with us all the hours past. Gushimiye kubw'imirimo yakozwe uyu munsi. We thank you for the great works which was performed tonight. Wagize neza mwami. Good. Ubwo duhurije hano muri uyu mugoroba As you put us together tonight, dukeneye kubona imbaraga zawe mu gukora kwawe. we need to see what strengths and performance. Dukeneye kubona ukiza indwara uyu mugoroba. You want to see you healing sickness tonight. Dukeneye kubona umanura imbaraga z'umwuka wera wagaragara. We want to see you powering the Holy Spirit on your servants. Turasaba kugira ngo tube ibikoresho byawe wishimira uyu mugoroba. We will ask you to be your weapons that you love tonight. Abatwumva mwami batugirireho umugisha. To all those who are hearing us, let them be blessed. Cyubahiro no gukomera n'ibyawe. The glory and the respect to you as Lord. Mu izina rya Yesu dusenga. As we pray, Amen. Mushobora kwicara. You can get seated. Twishimiye nanone kuba mwaratwakiriye hano muri iki gihugu. We thank you for also welcoming us again this nation. None uyu mwanya tukaba dukomeje kuganira ku ijambo ry'Imana. Also tonight we keep sharing the word of God. Ndagira ngo dushimire abayobozi banyu bashoboye kudutumira. We want to thank your leadership that who invited us. Dushimire nanone abaririmbyi beza bahimbaza mu buryo budasanzwe. Also we thank the singers who worship in the special. Tugerageza ko tubakoresha kugira ngo dukorane nabo turebe niba bashobora guhagarara amasaha menshi. We are going to use them. We work together if they can stand for many hours. Kandi namwe dukeneye kuza kureba uko twagenda dukorana namwe buhoro buhoro. Also we want you also to work with us also. Mu by'ukuri uyu mugoroba turaza gukomeza no kuganira kuri iriya topic yacu. Tonight we are going to carry on our daily topic. Reka dusome Zakariya ibice 8 umurongo wa 13. You can read the car. Zakariya ibice 8. We can read the car, chapter 8, verse 13. Amen. That's from Zechariah chapter 8, verse 13. As you have been an object of casting among the nations, O Judah and Israel, so will I save you, and you will be a blessing. Do not be afraid, but let your hands be strong. Amen. Ijambo ni ijambo rikomeye cyane. This is a great word. By'ukuri mu buzima bwacu bwa buri munsi tuba dufite ibibazo bitandukanye. Actually, our daily life experience different problems. Ariko umwe mu bahanuzi bashoboye guhanura ari we Zakariya. One of the prophets who prophesied is Zechariah. N'umwe mu batanze ubuhanuzi bw'ihumure ku bwoko bw'Ubuyuda ndetse no ku Israel. He's the one who gave the peaceful message to the people of Israel. Ariko aka kanya turi bamwe natwe mu bahanuzi ushaka guhumuriza ubwoko bw'Imana buri hano mu Buhinde. Also, us as prophets, we're here so that we give you the command, the people of God who is in India. Mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura n'intambara cyangwa se ibibazo bitandukanye. Our life with problems. Uko twabivuze dufite ubuzima butandukanye kuko twagiye dukurira ahantu hatandukanye. All of us have different background, the way we have been brought up. Usanga dufite uburere butandukanye. We
You find you have a different parental care. ugasanga umwe arashatse ari ku rugo ntirukomeye, You find one get married but don't have a strong family. undi yashaka ntabyare, Another one also when get married don't bear the children. undi nawe ugasanga nta kazi agira, You find another one is also jobless. undi nawe ugasanga yananiwe kwiga, You find another one who has failed to study. abandi nabo batangira kwiga bakabirukana, Others when they start studying also they drop out. abandi ugasanga bafite indwara za karande mu miryango, And others we find they have their natural sickness from the family. abandi ugasanga bapfa bakiri bato, Others they die when they're still young. abandi ugasanga ubugumba babyare. Others we find they are barren, they don't give birth. Iyo ni imisozi itandukanye usanga abantu bariho, Those are the different hills you find people. ugasanga uwabyaye abana benshi ariko ugasanga adafite amafaranga yo kwishyurira You amashuri. find somebody has given birth of many children but don't have the tuition to Ubundi take to school. isi niko iteye, That's how the world is. usanga abantu bafite amarira atandukanye, You find people they cry differently. ugasanga abantu bafite amarira ya buri gihe, Then you find people they cry on a daily basis. ugasanga abantu barashakisha icyabarengera cyangwa se icyabafasha. People will find something which can just assist you. Niho abantu bagera bagatangira gushakisha ibyabafasha bakajya mu bigirwamana. That's why people they get the shortcut side worshiping the idols. Usanga abantu bagenda bashakisha icyabafasha, icyabahumuriza, bagashaka abapfumu n'abarozi. You find people that's where they can get peace, they go for the witchcrafts. Usanga benshi babiterwa n'uko bari ku misozi ibaremereye y'ibibazo babuze ibisubizo. You find a lot because on the hills of the problems, that's why they're searching for Abantu solutions. ugasanga niko uburere bwari bumeze, niko yakuze, ibyo yasanze mu muryango. Others will find how they are brought up in the family. Ugasanga ibyo ni ibibazo bikomeye biri mu miryango itandukanye. You find those are different problems in families. Kandi ntabwo ari umuryango nyarwanda gusa, ahubwo ni imiryango yose niko isi imeze. But it's not Rwandan families, it's all the world how it is. Ugasanga abantu barashakisha ibisubizo bakabishakira kwa shitani. Then you find people go for solutions through the devil. Ariko nagira ngo mbabwire uyu mugoroba yuko nta handi habonerwa amahoro n'ubuhungiro ukuye kuri Yesu. There's no way you can get the exile also peace apart from Jesus. Niyo mpamvu Yesu yavuze ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. That's why Jesus said it's the way, the truth. Ntawe ushobora kuja kwa Data atanyuze kuri Yesu. There's nobody who can go to our Father without passing through Jesus. Nije nzira ukuri n'ubugingo. It's me the way, the truth, and the life. Uwo ni Yesu. That's Jesus. Turebye Yohana ibice 14 umurongo wa 6, When you look John 14, ubundi verse nta 6, yindi nzira ukuye Yesu. there's no any way apart from Jesus. Nagira ngo nibutse abantu bakiri bato ndetse n'abakuzeho gake, ahandi hari ubuhungiro ukuye muri Yesu. I want to remind the elders and the young one, there's no way apart ahandi from Jesus. twashaka babonera ibisubizo ukuye muri Yesu. There's no way you can get a solution apart from Jesus. Ubundi iyo dushakisha cyaduha amahoro, abantu bashakira mu baganga, When you say something could give us peace, people go to ariko physicians. hari igihe abaganga bananirwa kuvura iyo Imana itabyemeye. Sometimes the physician they fail to cure when God's are not. Imana iyo itashizeho umukono wayo abaganga babura indwara. When God don't draw the signature, the physician fail to Imana iyo investigate the itashizeho umukono sickness. wayo abaganga baravura indwara ikananirana. When the God don't draw the signature, the physician heal. But Uko isi yubatse muri icyo gihe the world how is doing today, n'iterambere uko rimeze, how the development is, abantu baratera imbere mu buryo bw'umwuka, people they develop spiritual, ariko na Satani yakoresheje ikoranabuhanga nayo iriho iratera imbere. but also the devil uses the ICT was also developing. Hari abadayimoni ba kanseri, The demons of hari cancer, abadayimoni ba sida, the demons of hari AIDS, abadayimoni b'igituntu, the demons of hari tuberculosis, abadayimoni ba diyabete. the demons of diabetes. Ni ukuvuga ngo imyuka mibi yamaze kugera mu ndwara zose zibaho kandi zitwa ko zikomeye. It means all evil spirits have got all the great sickness. Iyo umukurikiranye neza dusanga abadayimoni ni abadayimoni banyura ahantu hose, We find when you concentrate before the demons, they take all kandi the ways. abadayimoni ubu ngubu baragenda bakinjira mu bantu baje kuvura umuntu bagasanga arwaye diyabete akabona atitahire urapfuye. Now the demons come to the people and find they have the diabetes, they say go Ariko get dead. kera iterambere ritaraza, abadayimoni iyo umuntu yabaga arimo abadayimoni yinjiye mu rusengero barasakuzaga bagahunga.
But in the past, before the technology, people could possess the demon, they go to the church and learn about it. ntabwo abadayimoni bahita biruka baraza nabo bagashengerera bakaza ku iteraniro But now the demons, they don't learn, they come to the church. kubera ko abadayimoni bamenyereye insengero Because the demons are used to the churches. kubera ko abaramya ibigirwamana nabo basigaye binjira hera Also because those who worship the idols, they come the holy place. mbese rimwe na rimwe ugasanga bahagaze n'imbere ko baravuga ubutumwa bwiza Sometimes they stand even before the people of God, they preach. ugasanga ibigirwamana byinjiye mu nzu y'imana You find the idols have gone into the house of ni God. ukubera ko ibyinjira kandi bigakomeza bigakora How they come inside and keep serving. ni ukubera ko haje intege nkeya mu buryo bw'umwuka itorero ntirikore inshingano zayo It means the church's weak doesn't perform its duty. umuntu yakora ibizira ntibamuhane When somebody perform against the law, umuntu not agasambana ariko agakomeza agakora umurimo w'imana somebody fornicates but keeps serving umuntu God. akarabya ibigirwamana ariko agakomeza akayobora itorero ry'imana Somebody worship the idols but keep redirecting the abantu church. bagasinda ariko ntibabahane People they get drunk but they're not punished. ikizira kikinjira Then you find something against ahitira God. ku izina ry'uwiteka hakinjira ibizira Where there is a name of God, the evil things come. ariko nagira ngo mbabwire ngo igihe kiraje nanone But I want to remind you the time has come. za mbaraga ziragarutse Those powers are coming back. aho abaramya imana z'ukuri Those who say God fully, bagiye gukoresha imbaraga z'ijambo they are going to use the power of word. imbaraga z'umwijima zigakubitwa hasi Then the power of the darkness has slowed down. igihe kirageze The time has come. abaramya satani cyangwa se abakorera satani Those who serve the devil, bagomba kuza bagera hafi y'inzu y'uwiteka bakarambarara hasi bakavuga ibyaha byabo then they go to the house of the Lord, then they lay ndagira ngo down bavuge and igihe cyo confess. kwihana ibyaha no guca bugufi kirageze I want to show you the time to confess and being humble has come. kubera ko igihe cyuzutse igihe cy'imbaraga kiraje Because of the revival has come. nagira ngo mbahangurire mbabwire ngo kiratangiye Let me prophesy for you it has started. igihe cyo kuvangura kirageze The time has come. kuko abaramya imana bagiye kwiramya ukuri no mu mwuka Because those people worship God, they are going to need freedom. abataramya imana binjira hera bazaza bakorwa n'isoni ku manywa y'ihangu Those who don't worship God, when they come to the Holy Place, they'll be ashamed when they hashize imyaka myinshi abantu biyoberanya kandi bari mu nzu y'imana Many years have passed when people pretending to kandi ibyo bibaye mu myaka 25 niho hakozwe ibyaha bikomeye cyane mu nzu y'imana And that has happened within 25 years, the great sins have happened. aho abantu badatinya ahera bakinjira People, they don't fear the Holy Place, they come inside. ariko imana ishizeho umukono ivuga ngo igihe kirahindutse But God has drawn a signet and think the time was ready. abakorera satani bari mu rusengero imana ibashize ku mugaragaro Those people who serve the devil, God is going to expose abasambanira them. mu rusengero bagiye ku mugaragaro Those who fornicate the child, they are going to be exposed. ubu ndiho ndabihanura ni kuri iyi misozi I'm just prophesying this on this hill. ariko ni dosiye ifungutse no muri amerika no muri buraya ndetse no muri afurika This is file is opened up in the US, in Europe, and in Africa. ni ukuvuga ngo iyi dosiye ifungukiye rimwe ni ukuvuga ngo imana yohereje umuriro mu itorero ryayo It means this file is opened once and God has set fire to it. insengero zari zitangiye gufungwa zitangiye gukorerwamo tubare n'ibindi bitandukanye ku isi Some churches have been started closing, also turned into the bars. ariko insengero zigiye kuba nkeya kuko zigiye gutangira gukorerwamo umurimo w'imana nanone But now the churches are going to be few because they're going to be serving God only. imana iravuze ngo uzutse muraje ku isi insengero zigiye gukurwa batangiye bakore umurimo w'uwiteka Then the church God is going to come on this world, then abungeri bagiye gukora imirimo nanone the shepherds are going to start their work. niyo mpamvu mubona turiho tubiba muri aka kanya hari imbuto zikomeye zigiye gukora imirimo ikomeye That's why we are sowing just now the bread seeds which are going to do the bread ibi work. niho mpanura ni mu buhinde ni ubuhanuzi bwo ku isi yose What I'm prophesying here in India, it's a prophecy for all the dead. ku isi ryari rifite ibibazo ryari ryinjiye mu kaga The church on the world has a lot of problems. ariko igihe cyo kwinjira mu kaga ntabwo kiragera neza ngo uzutse muragarutse But time to get the problems, not yet the revival. kubera ko hari abo imana ishaka guhindura no gukoresha kugira ibikoresho byayo Because there's God want to use and turn to His will. hari ahantu bari hataragera ubutumwa imana ishaka ko ubutumwa bwinjira bugatanga There is some place where there was no good gospel, but God wants it to be there. kwibwira ko umuntu umwe
gutuma ibintu bihinduka. Intercessing of one person transforms uwo everything. muntu niho winginga utuma ibintu bihinduka haza umuhanuzi bushasha nanjye simuzi. I don't know that person is intercessing ariko to bring rero all this prophecy. iki ni igihe cyo guhindurirwa amateka. But this is a time to change the history. hari abantu benshi bari batangiye gukora ibyaha kandi bakabikora bari mu rusengero. A lot of people have been sinning when they're in church. uko bikorwa mu Buhinde niko byariho bikorwa mu Rwanda no muri Kenya n'ahandi. The way it's been performed here in India is the same in ariko Uganda, hamanutse Kenya. umwuka wuzutse uzaza usanga abantu baryamye umwuka baganiriza babwira ko bagomba kwihana ibyaha byabo. Then you find people laying down in the hospital telling them to confess their abantu sins. bagiye guhagurukana ubutumwa bavuga imbaraga no gukomera k'Uwiteka. Or they're going to stand up with the gospel, then the spirit kandi muri abo of bazabikora namwe muhagurutsemo Imana irabanyereka. and those who do that also will be among hariho bamwe mwebwe Imana igiye guhagurutsa kugira ngo bakore umurimo w'Imana. some of you, God's going to bless you so that you serve Him. ndagira ngo nkubwire ngo gukora kw'Imana kunyuranye n'ukw'abantu. The performance of God is very different from niyo people. mpamvu rimwe na rimwe mubona tunyujijemo ubuhanuzi mukibaza mbese bigenze bisa. Sometimes that you can hear prophesying and you ask yourself, what has twebwe happened? turiho turakora nk'intumwa z'Uwiteka. Well, that's why we're working as apostles of kandi God. turakora ku isaha Imana yaduhaye gukorera. And we are just performing at the time God has given us. mubabwire ngo iki ni igihe cyo gukorera Imana. It's a moment to serve God. niyo mpamvu y'uyu murongo twasomye. That's why I led this verse. yemwe bana banjye mufite ibibazo bitandukanye. All my children have different problems. muri ku misozi y'ibibazo itandukanye. You are on the hills of problems. reka mbabwire ngo nimukomere mushikame gutabarwa kuraje. I just tell you, you should not be fearful. This is wa coming. musozi w'indwara witinya hari gutabarwa kuje guturutse ku Uwiteka. That hill of illness, don't be worried, that is still coming from Lord. kwa gusonza uvuyeho hagiyeho kurya no guhaga ndetse no gusigaza. That tongue is full, you are going to eat and also have the leftover. reka kubwira ngo umurage wawe ntabwo ari uwo kwicwa n'inzara ahubwo umurage ni uwo kubaho neza. Your legacy not to be killed by the hunger, but to live well. niwo murongo twasomye That's the verse you believe when you started. ubwo twarebaga mu itangiriro When you are reading through igice Genesis cya mbere umurongo wa 26 n'uwa 27. chapter 1, 26 to 27. imana yaremye umuntu mu shusho yayo God created a human kandi being imuhaye in His image ubushobozi ubutware bwo kuyobora ibintu byose biri ku isi. and gave him the capacity to read everything on the ndetse no world. muri iyi nyanja y'ubuhinde ibirimo byose tugomba kubiyobora. Also, we can read everything in the Indian Ocean. imana yaduhaye n'ibiri munsi y'ubutaka kugira ngo tubigireho ubushobozi. Also, God gave us underground so that we have the imana capacity. iduha imbuto zose ziza kugira ngo tuzisorome tuzirye duhaga. God gave us all the good fruits so that we harvest them and eat. bivuga ngo imana yaguhaye umugisha ugomba kuba umukire ukabaho neza. It means that God has given us a blessing of very well Bene prosper data, and joy. dushobora gukorera imana dushonje. You should not serve God when you're hungry. dushobora kwiyiriza kugira ngo twegere imana dushake mu maso h'imana. We may fast so that we draw close to God. ariko umwanya wagera tugafata amafunguro kugira ngo imibiri tuyubone. So that the time comes we have our meals with nagira our kugira body. ngo ntugomba kuba mu bibazo bya buri gihe ugomba kumenya ko hari ugutabara kw'imana. You should not always experience the daily problem, know that there is a kandi God. turimo turahanura ka umuhanuzi Just now we are prophesying as a prophet. zakariya wavuze abwira ubwoko bw'imana yuko bugiye gutabara. Zechariah who said the people of God are going to be destroyed. yuko isirayeli igiye gutabara. How the Israelites are going to be destroyed. yuko bagiye kuba bahesha umugisha. How are going to be the people who will be blessing us. barababwiye muri iyi minsi yuko turi umutwe tutari imirimo. As we started saying we are the head, not the tails. nagira ngo ubwire ngo mu muryango wawe ugomba kuba umutwe. Your family has to be the head. iyo urimo gukurikira ubuhanuzi When you pay attention to muri aka what kanya muriho mudukurikira as now you are listening us. nubifata umugisha ukawohereza ku mwana wawe When you capture, then you send that person to your child. azakuyobora kandi azagutegeka. He will lead you. kubera ko ubu ngubu turi mu mavuta y'ubuhanuzi amavuta ahindura arema ibintu bikabaho. Because we are an anointing of prophecy, that the anointing which transforms and things happen. nutadukurikira neza ukarangara uraza gusanga umugisha utambutse ufashe uwo mwicaranye cyangwa se umuturanyi wawe. When you don't pay attention, the blessing will go to the next hari person. igihe abantu baba mu nzu y'imana ariko ugasanga barangaye bagiye muri bizinesi zabo. You find the people in the house of God, but they're not attentive, they're going to muri their ako business. kanya kubera ko turimo duhanura ushobora gutekereza kuvuma umuturanyi wawe kuko umuhanuzi ari imbere yayo. You may, as you are prophesying, you may curse your neighborhood. kubera ko turi akanwa k'uwiteka muri aka kanya nubwira ngo uramuvuma wamugishaho kuzaho uramujyaho. Because at the mouth of God now, when you curse him, then the blessing will go to sinzi you. ko mwakurikiye I neza. don't know if you are paying attention niba about wumva ko hari umwanzi ufite this. If you feel you have an enemy, ukavuga ngo ubuhanuzi bumufate apfe let me capture this prophecy. Then waba ushaka ko apfa niba uza guhabwa umugisha. the one you want him to die will be praised. kuko ubu ngubu ni akanwa k'uwiteka ko birakuzaho watekereza nabi bigafata ushaka kuvuga nabi. Because of the mouth of the Lord, everything you think
against sinzi somebody ko when it comes. mwakurikiye uburyo ubuhanuzi buriho bugenda. I don't know if I understand how the prophet is ushobora moving. kumbaza atari mu bishop bimeze bite ibyo bintu. You may ask Bishop, what's it all about? kubera iki Why is it like that? umwanya watambutse In the past moment, nakiriye abantu batandukanye I received different people. ariko hari waje aranyegera There's somebody that came close to me. arambwira ngo iyi bibiliya ngo ni nyibuke. I just want this Bible. icyo yansabye bibiliya. What he just requested from me was the Bible. ndamubwira ngo reka nzakushakire yawe. I said, let me just buy you arambwira one. ati iyi niyo nshaka. No, I need this one. ndamubwira ngo reka nyikugurire. Let me buy you one. arambwira ati iriya niyo kemeye. No, I need the same exactly. kuko ndayishaka nk'ikimenyetso. Because I just wanted a symbol. sinzaza nyibona hari ikintu uzaza ntekereza. When I see it, then I will think of something. naje hashize umwanya undi nawe araza. After some time, another person came. nawe arambwira ati bibiliya ndayishaka. Also said, I need this Bible. igisubizo namuhaye The solution which I gave, namubwira ati hari undi wabanje wayisabye. there's somebody came before you who requested for it. ni igitekerezo gikomeye cyane. It's a great mushobora suggestion. kwibaza ati se iyi bibiliya ndayitanga biragenda bite. Then may ask yourself, am I going to give out this Bible? namubwira ati none ko ndi mu giterane ko ndiho ngikoresha biragenda bite. But I'm in the concern, I'm using it. arambwira ngo nzagutegereza igiterane kirangire nindangiza mbone kuyitwara. I will just wait for you after the crusade, then I take the Bible. murumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Then you feel it's a great problem. haleluya. Hallelujah. icyo ni ikibazo cyangwa ni igisubizo umuntu icyo ashaka. Is it a problem or an answer to somebody who is looking for it? ni ikibazo kubera ko agiye kuntwara intwaro yanjye. It's a problem because God taking my weapon. ariko nanone ni igisubizo cye kuko yumvise ko iyo bibiliya hari icyo yakumarira. Then it's also a solution to him because he feels that Bible can ni do gute something. imana ikora mu bihe bitandukanye. How can God perform on different ni ways? gute imana ihumangura abantu. How God finds people? hari igihe mba ngenda ngafata bibiliya kari umuntu wayitwara. Sometimes I walk and give somebody hold the Bible for je me. mbazi icyo nkoze. For me, I know what I'm doing. mbazi ko bibiliya yanjye iza kumanura igakuraho imivumo yose muri we. I know that my Bible will qualify him and get all the curses. kubera ko izi imbaraga kubera ko mba nayifashe nayikoresheje haba harimo imbaraga. Because I always use it, it composes power. hari abafite uko kwizera hari n'abumva ko ntacyo bitwaye. There are those who have that faith and others that don't think about it. ariko igikoresho cy'umukozi w'imana usize amavuta gihumanura ibintu bitandukanye. But a weapon of an anointed person of servant of God. ndetse n'imihanda munyuramo irahumanuka kuko mwahanyuze. Also something the Lord will get through, the whole fires because hari of ikibazo abo tugendana bakunda kumbaza. there's a question people always walk bakabwira with. atari ko bishop wakoresheje imbaraga abantu bakagwa. But Bishop, why don't you use the powers that people fall down? wasenze abantu bakikubita hasi n'abadayimoni bakiruka bagahunga. Why don't you pray then that people fall down, demons disappear? hari uburyo uzasubiza abantu be babeza. Sometimes there's a way I give the response when they iyo ask ushaka you. gukora cyangwa se kuvuga ubutumwa bucece cyangwa se neza buhoro igihe kinini kugenda buhoro. When you want to spread the good gospel, you take a small pace for a long i time. Kigali mpagize imyaka 13 mvuga ubutumwa nkoresha impano mu buryo budasanzwe mu itorero. I've spent 13 years in Kigali spreading the good news. kaba mpagize imyaka 17 niho nkora akazi k'imana ariko bucece. I have been serving God for 17 years quietly. nabikoze gusa nk'amezi abiri abantu batangira kumpunga. I did only for 2 weeks, then people start learning out from me. nagera hari akabare abasinzi bagasiga inzoga zabo bakagenda. When I get the bar, the drunk people, they learn, they live their drinks. nagera mu muhanda bambona bakihisha. When they pass along the way, then they learn when they have. usanga ntazashobora gufasha abantu benshi. Then I found I won't mind to help a lot of people. kubera ko aho ushaka gufasha bamwe barampunga. Because if I want to help, they are learning away from me. noneho ndakabaye. Then I had to slow down. noneho nkagendana n'abantu bose. Then I had to walk with all sorts of people. abashaka imbaraga z'imana nkazibereka bageze mu biro. Those who want the power of God, I show them when we're in the office. bagera mu biro akaba ariho bereka ko imana ikomeye. When we get in the office, I show them how God is so baba mu powerful. rusengero nkabwiriza nk'abandi bose. When they're in the church, then they preach like other people. naho ngaha niko nabigenza. Also here I did the same. kugira ngo ngendane namwe mubashe kunyumva. So that you can pay attention to me. nagenda namwe buhoro. Let me go on a small pace like with you. kandi mwanyakiriye. And you are welcome. i Kigali ntabwo baza banyakira mu matorero. In Kigali, they don't welcome in the churches. i Kigali ntabwo abapasitori bantumira. In Kigali, the pastor, they don't invite me. kubera ko iyo atumiye azavuga ati sinatumira uriya muhanuzi baze kubwiriza mu itorero rye. Then say, cannot invite that prophet to come and preach in my church. kubera iki batantumira. Why they don't invite me? nakira abantu benshi mu biro. I receive a lot of people in the office. akumva ko nipagera ndababwiza ukuri. Then I